APHLC rat charia longa songja po tumaphan karchopon. Dipu Municipal Board award tinalongta bun ake terpen kapa jokpon jipo ke mangpen lurulang solong ni marli atum armo gachi jengpon. Telehor dolong aningkan tapetang te dada puthak Karbi Longri Abirta jengkha head bronze open kahumri dam. Ingdeng Pli West Karbi Anglong Wushu Championship kapamanpon. Karbi Longri Abirta ke langra perara do anaphan kardom pajeriglo kardom. Pini Karbi Longri Abirta ke than ponjia bang nili sami Josephine Lisopi non birtang ton per juponik sene. Kedamtang Therini Pai Thom Keparni Hanjang Langso Sarlip Terang along All Party Hill Leaders Conference mate APHLC Rat Charia Longa Songja Puatumaphan Karcho Ponamai Pamanpon. Aluhiaman pen APHLC Central Committee Mai Pujai Kathar Lamjai Sarpo Angtong Ingti Kathar Organizing Secretary Kursing Timung LA in Church Bikrom Teron Lapen ke APHLC Long Klembang Phubang Phiatum Chitongdon. Hemprek long nang ji lapen ke 6 sedol kapang tanga phan pura kedam tangar ni nijang Karbi Anglong along APHLC raratum armo kache jeng ponalong raikom sai ke tumpen kham khedun si APHLC asongja puatuma phan phategan da thap thorlo raratum kache todun pen labangso kache song a mede ing tang thuboma son si thek pon longlo sangti hidi pen presenter ang Karbi Longri Abirta non la bang kali komando ane tribal kali pulte komando la tu lo put apo alam do ko Bongali ta ho Bihari ta ho halason Muslim ta ho la tum anke tribal kali puli ke punan ko lo lage itu nge seperi ka cetan ke di lage ka cetan ka cini ke enon ni itu yang sing nang the rong bethe ke tribal komando ko cini ni den ni ka cini ni tum du ko jelang kente lapen itu masih tribal puni ke nang ni kubodi hala kita belum ke bang munus puni dia long tam ho Rigved along tang ho, Bhagavad Gita along tang ho, hadake ohur budina pulang itu apa? Kalima kalang ohur budi itu tribe Inglo masuk dalam apa tribal mungkin ohur budiku, ohur bukan pilot, hur bukan cini budi, itu ni buku alung ke asul juga sen buku hari, ate ot bapak ohur, hur bukan ate ot bapak. Lati pur bulan de jumeset akhir me apansi pulang itu puer lo kita belum ketok lo ketok cok takalilan hala tisria jadi pelong lano dan itu pelong po non mata itu mobile phone lang YouTube pelong lano te pelong po tisria jadi lano te ada pelong po hala kage okur tu mangke tribal tu mangke piti lo nani ye tu mangke hala tumpang ke ande hala tumpang ni luma itu di hapuke methangarong pen chenglok towaran daga chapang thirpon kia kinang sot raratum hithi kulat ke dan ke bang huta ke tera hormu ke war tap te det pen konat se ke tera hormu ke war nang je dim mate dustbin alongan ke war dam ke kinang sot labang so puthak raratuma phan pachirok tok pen kapi do thek ji phan ke dam tang Therini Pai Thom Kep arni kang sam profile throk apor malom Swachh Bharat Mission pen Assam State Urban Livelihood Missions Dipu Municipal Board atum pen patir pi panalong Self-Help Group Kreisi along Klembang Phini Marli atum Cherabdun si Dipu Municipal Board ke parlo Ward number 5 pen Ward number 12 on Armu kache jengpon si kache thanga sai dengpon Dipu rong supi da isi kang thir jira rong supi ka paman pon jia phan abang phutin ta bor ipon angji rada tum to war kedam ke bang ta peter te de jia phan pachirok tok pen ke pi do thek jia phan si armo ka chi jeng pona sai deng pon lo pusi ALF mai phi goi sri pen pachini pon ward number 12 along tum ALF pen asia pine candle light rally ka ulai lo mane ahem tin ilitum ke do ahem to war bethe busita kapa safai phan mane nitum ke do kaputha kapang thir jia phan nilitum la se la so rili ka ulai lo ward number 12 pen ward number 12
Ini tom karjulo ting guru nal tom long la self help group asang temar tum banang cerap. kala self help group tum tado itum 10 self help group pen si isi LF kam uthailo 2002 ward number 12 no Ini nal tum rally konan sik dam lo. itum dak pen thanaan mane ward number 12 ke nitum ko bahar lo Sunday market along te mane toar sitting nitum ghurilo Nal tum ki man man lo mane ingthir wet nang ko. ingthir wet nang po mane toar pusita ili tum bong lahai plastic pusita wartap nang nilo dustbin eno methang ako la tan committee pen gari wang pola sahot la hai akete pot hadak thap dun note mane toar ta pang thir po ili ke do ta is ingthir wet po methang health ta mesen po Asap ki man phasin nal tum bang ke. kala lasam ke Nijang Karbiang Long Hamran MSC constituency ka parlo telehor dolong ki kim kerang aning kan parder phita kapitang terega jok loka charli bomaklim sumaratum school ke dam ke wang lapen ke raratum ka chelenga phansung nanglo laso phuta ke dam tang thereni phaithom ke parni Karbi lo charli asong jengkha head branch pen chapatir pi ponsi adima long an pale dam pen kelang ka charia siding ponlo telehor dolong prabjin pen kaselam patang te pulotang te sodak pen chesong ponang kok popusi Karbi lo charli asong jengkha head branch mai phuruka senti so pen pachini pon lapen ke labang so dolong prabjin pen ka patang je phan hamran MSC mate em mongol sing timung lapen ke KAAC CEM Dr Tuliram rong hanga tuma phan tuning ripon jengkha pen babu teron Karbi Longri Abirta kabona ya ningkan tame ningkan kep klip khota ke pleng thulo adak munit thini ta thilo munit apran dami ta damlo lapen labang so dolong kahai nu pen kavidia ta join ne pen ni tum dak ke dam ke wang labang so toar ka chelat ka chelenga toar kahai nu dak ka join ne khiruni pen mate jengkha pen ke par ponji dongka labang so ro dolong Arding klui pen kate marpon pe kabonai pon papa na oya join ni piniani ta tang ne delo no kapacat bring pen local MSC lo mate Karbi Long Autonomous Council IEM mongol sing timung alang li fan sami tuning ridun lo datak kapatang da prang ji aphan lasi nitum Karbi lo charli song men sami jongsi alang li tumhan dak la song so dolong bang si kasemar pon patang lo ni tum sami churuji la jongsi alang li tum jongsi patang te prote ni tum tami motoar kaplex tami ma ni tum kaplex steps tami deng nang kok po dan bel ala so ni kedam tang thereni phaithom ke barni nijang Karbiang Long ar lokido Karbia khaye tum karate pathuana thu aphai jumpi ga sonsi klangpon Wushu Association pamahang pethek ponsi Karbiang Long ar lori soy jangatum aphan isiawar sai ke mewan pilo lapen penangari soy jangatum karate ka pathua hin chapate dunlo lapuson thak thaksi West Karbiang Long ar lo jengkha pathua klamalong arniwang karate charli paman ponlo lapen aningkan wangason tak taksi wushu championship kapathu paman ponsi pining surhini reng koira ke thomaning kanan ke ingdeng thliang dengan si pleng pontanglo lapen labang sojai me ke deng ponalong wushu association maiphu kanghon ronghang chunbanga phrang ronghang lapen alohia man pen ka chopha pon jengkha outpost IC Pobitro Deka wushu association Assam technical secretary Gumut Gogoi pendanglok penangan man pengi duatum chetong dunsi ingdeng thli West Karbiang Long Wushu Championship surihini reng koira ke thomaning kana pharman telehor auditorium hall along ka paman pon mesen pen pachun pon lopusi pherangke thengno nang pachini don Ladakh isi ni fourth Wushu district championship itum Ladakh TV along itum mane Ladakh itum TV pen mane ning samjin pen lo sab ta kasik sakta we jata we player injury we jata we itum Ladakh mangi mane mesen si itum Ladakh mangi nang chundun chun pon dera teng lo itum long pining bang kimi mane itum long Ladakh bang ala itum long pu ala observer ke bang athak ben itum observer hala dak technical secretary hala dak mata pini nasi kongdun lata itum phanang kutika lo player bang mi u pulon itum player bang mesen ki atun suge ke ako Ladakh itum pini West Karbiang Long district sport officer da nangsi kongdun amase alang ta pini Ladakh keceng penang itu dunong tijutan ta alang li nangsi hondun tu amasi alang li ganang ulo unan ke nangra po sinang se chak tekang lo sitam bela puoi fit sitam ni tum nestela ta ne player kai ta bonai bom amang ke kisik sak bang non bang ke sar doktor Tuliram rong hangsi ni tum mana sab sabe ta nangra pun bom
nangrap lu bong besi tu national level na nitum dia medal masih koi ruilo nitum long mangi dulo kela sar tu liram long hang school pacan ning ko gamat ha pensi nitum kela sports panglan su se akang tu angde ke pali macam nitum mangge kabor ilo si sarapanta nangira pa son thop kai ta nangrap lo aku nangrap lu jet thap si sarapanta tu ni rilo la pining bang la meta dim bang ini tu sangti si pining ka lekhop da sangti si lang ro pen tu si ka dak sangti aro anang lilo si sarapanta lili ini cetheo sa doktor tu ram long han nangira blok si pining port busu championship anda ni tu bilong lo sar sinang cerap tu lo la si sarapanta ko tu ni ya sabu tu ni lo la ni tu malai meta bang sar bang nang jinsu ason the lo la kai nang pinang rap tu pini to success data na sar sinang rap tu lo la si ke kai dan itu manang rap tu la so si sar ki manga kam si itu mar si official sportsman ani si angdeng irti pati thangun klubi konse ni tum da kabori lo achuning na national na lo aku pining bang da non cheng lipo non april lo non ladete aku mo next month pelete all assam cheng lipo ladak mang kan itu pining na laan su sini tu medal bang kita sini pan itu hope teu sini ni nam ngelan si ington kok lo ada kecepati ke haitang atau konasi patudam tu apa ladak pini ke haitang atu makan mangke ini kini tu manikan mangke Guwahati si dodo amane ke pining bang la ki fix welang Guwahati dong doi ne Kokrajhar dong doi ne la duita bang ladak bang doek ko la duita jagat pen bang ekta maika ke doek ko la si pini ladak ke hai tu mangke student ke la pulo celon si dame la tumlong ke kini tum ke ponun ke west Karbi long penaru le player long busdami isia wet long nitum bahani beji ke ponun bilo 21 long busdami bang ke bro busdami la dage gold pen silver phansi tu ponun chut ko angke 50 long awet la pulo angke 60 awet la pulo junior long la pupo angke sub junior 45 wet long la sonpu la so si isi la gold pen silver phansi nitum ponun ko ike hala dak ponun ko angke high dolo te la tim scholarship la long arni si head atu bi dik headland ladak ni tum west Karbi long pen all assam long silver gold ke long tuman scholarship nanga chet hablang ama smart man ning rong pik pinian ke jela so ka khilapan ni tum ni live do scholarship kan itu matu bi dik eta jedeng long lo la so scholarship ke long pen ta sab ni tum ni anda lem long smart ma aning lan su se aning garong tu lo non ko pati bangge pini dadak bangkon haman se kang wai tekon la bidi ladak bang ko mane sub junior pen junior phansi ni tum kang wai pon la sub junior bang below 21 pen ha last ki jut below 60 an ni tum wai pon ke junior bang ke below 48 pen la tum bang ke 80 an ni tum wai pon la sombong ji than te sub junior long ke below 21 ladak se group lo la pen nam tu below 24 la pen nam tu below 27 la pen nam tu below 32 la pen nam tu below 36 la pen nam tu below 39 la pen nam tu 42 la pun si asam sab step ni hak 60 an awet ni tum ladak invite long sub junior maximum ni tum long ladak bang ke itu manding long sports kachar ni ning la hoi knowledge bang kom song la itum ladak maximum itu west Karbi long kupiali si itum la pen la so sports ring lo lote kupi ben si kimima la son man chini nelang la si la so husu bang ke la ke defense on la sok ka long la blo la so si la district officer da alang li husu chardi vacancy ladak district office west Karbi long nangiman হোপ চবতে আছে যেহেতু যেনেকৈ প্ৰশিক্ষণ চলি আছে আমাৰ ওপৰাঙে আৰু লগতে সিহঁতৰ সহযোগীয়ে যেনেকৈ আপোনাৰ কোচিং দি আছে বা সিহঁতক শিকাই আছে বহুত বছৰৰ পৰা যিহেতু যিমান মই পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীক ভাল দেখিছোঁ আৰু মই শুনামতে ইয়াৰ আপোনাৰ নেশ্যনেল পৰ্যায়ী আপোনাৰ মেডেলো আনিছে ল'ৰা ছোৱালী খেলো ইণ্ডিয়াত নৰ্থ ইষ্ট ষ্টাইলৰ কাৰণে গৈছে তো সেই যদি আমি চাব যাওঁ মানে এটা বহুত এটা ছাকচেছ হৈছে মানে ইয়াত ট্ৰেইনিং দিয়া তোমালোকৰ ট্ৰেইনিংটো ইয়াত যোনটো দিছা সেইটো এটা ভাল এটা পৰ্যায়ত গৈছে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ডেভেলপ কৰিছে মেডেল আনিছে মানে এইটো ডাঙৰ এটা এচিভমেণ্ট এটা গাঁৱৰ জেগাৰ পৰা ইমানখিনি ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে স্পৰ্টছত আৰু মই আশা কৰিছোঁ যিমান আৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু বেছিকৈ ইয়াত আহক এটা পৰিমাণ অলপ কম আছে এতিয়া 100 200 এভৰি ইয়েৰ আমি স্পৰ্টছত বঢ়াই গৈ থাকোঁ আৰু চবেই যিহেতু ইয়েৰ বাই ইয়েৰ কিবা এচিভমেণ্ট আনক আমাৰ ষ্টেটৰ কাৰণে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে বা আমাৰ কাণ্ট্ৰিৰ কাৰণে ষ্টেট লেভেল নেশ্যনেল লেভেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ কাৰণে সেইটো আমি আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে প্ৰশিক্ষণ ভালকৈ দিয়ক হোপ চবতে আছে আপোনালোকে প্ৰশিক্ষণটো দি ভালকৈ চলাই চিটি কৰি লওক ল'ৰা ছোৱালী নিশ্চয় আহিব আৰু যিমান আমাৰ পিনে কিবা যদি সহায় কৰিব লগা থাকিব পৰা হয় আমি নিশ্চয় হেল্প কৰিম আৰু স্যাৰ একটা কথা আছিলে মানে Pinia Abirta pan se kang ton panik lo kardong